Hello Bayrok, Bahai Tong Bai, Kakon Dorok, Balan Kaham Tonai, Jotonon Punkaham, Hainu Hai Ani, Chikon Sa Blogolam Shogo, Henge Tini Bayrok Ang, Korksa Special Borno, Norno Fununai, Tini Shaba Ang Logi Tangtong, Tai Botangi Tangitong, Norabak Shamanai, Haiken Dorok Naitoni, Chakari, I Waksha Tini, Hainu Hai or Chikon Sa Blogo, Nono Lam Shogo. Bayrok, Tini Ang Hainu Hai, Retsam Bagi Tangitongo, Da. Any Borok Studio, abong Kakrabon, Mirza, Udaipuro, South Tripura. Hai Ken Norno Lam Shogo, Naitoni Chakari, and Logitini, Shabotong, Nono Fununai. जो मेरा ना हुआ बाउनो ना थी बसा किसी का नहीं तब के थक दलाई नहीं थक दमन या कुनो जो नाई स्पेशल बरक लेकिन खरां कतई खरां काम और शायद फिर बांग तीनों इसे फंजन तो एंड सरप्राइज लेकिन खरां finally, aku menolak punya ko, bos Sabo. Mereka ni korang kahang tahu. Orang siapa nunggu sajaman kami aja kok, siapa nong? Punya ko. Oke, colo, kaya orang sini di mana, Sabo. Hengke by Rockseng Studio tabok five shock by kia, sini Sarji, Pintu murasing studio, S Borok studio, Kakrabon Buragato. Balaikana kaham bo music abo compose khai dong enke yango anlogi je five shok baje bukuk balaikana khorang kaham khorang kate pia bang non tau funia ko direct no jefur bor chap sinai afur funuk sinai enke no haino lam shogo nai tungni choy kari ani ochikon sa blog haino hai thank you so much nai tungni kaisa kok tong ang serfur khamani nang jestha kono bolong kutuk phanang tun jeksa hasal phanang tun jeng jefur chini Doctor kaham elko. Okay, bye rock. Hapon ka. Wengkha. Ini ko yang Aje five chok pa kya? Ashim. Sunno tini five chok mafung ela ha. Ashim ঠিকার গড়া বা তাকফনা নরনা ফুনিয়া কো চিনি ফিমেল সিঙ্গার ন আনলো বিটিনি চাপনাই কে সাবো শক বজাক নরক বজে পুরো চাপছিনা পুরো ফুনছিনা তারপর রেডিং যাক রচনা বাগৈ রেডিং যাক তাকফন ফুনিয়া কো নংনা হ্যাঁ কে চিনি তাবো ফাইনালি আকন বাইরক আং নরনা ফুনুগিন রছিনাই Sabo ang wesam three five. Waka cintir bahas ten balai talented balai korang kete jotoni lokoni hamsar manjak Miss Bipasha reang. Kya baat hai? Hai na hai. Bipasha ba cini ketal camung fight ango. Kaya Bipasha ek hai boldo. Hello. Enggak Bipasha ke sai khana debal tini jer camung. Mane sad na romantic tam hai. Tini dekai sad sing na ang sinai. Sad Romantic ang dia. Bipasha ni romantic selai sad bini jodon selai favorite subject ang jago. Bini korang asik na mane korang bekau tangi nangayo. Nga bagai Bipasha na kari or camung ke or camai hani na yang. Wan sugui bin bangi sih tamane.
exam the pass sung nai ko na tahu exam. Oke oke ang wan sugo belai kaham capnai ke lukrok khnai nai di bini chamong bini khorang ko ketui bai 2 3 Nini korang kena kiyang muani jago Shai mayang ani kapang biyang kamay tango Nini korang jagmo Anggi mohan ang nada 알았으면 ke bono ham ya khai makrani angke muchungo tebo kap di ekdom kap khaise feel fine 나와 cholo bipasa tebo kap di kaise lang nono phunu ka sure ko bipasa baksa bab cinema hongmano bo bini max jak te chosma ka jak engke bo kisa kongrai haifun chai to khatina an bagi fain bagai engka bipasa belai hambai engka ching last ka speak na lesinai